Oke, senang tutuang pandati din sanan. Mumpal po di monsinding got pemasikot siodok do kayo tutuang bayan na to nakatalib na timpo dati eh. Soira no popi tanga tuwo no posi oku manta dodoku amu oku no diko odo oku musoro ni ginawoku lumang kabono inawoku soira kohondom dinakatali nokoin soduna palidoku imbayatando pomoguna siguli oku gumuli noda ato soroku nga awoku no kokotagu hondomo oku no dadokoyu salom sambayang tikitimmu bikit kadaulangan tinalano nomrala dogumuli siguli oku gumuli noda ato soroku nga awoku nakotagu hondomo oku no dadokoyu salo sambaya tikitimbu iki Buli idrala damina mangu umbalan kui monimbaba tinalano nomrala dogumuli
Ke ekonomi sa ka di suang samayang. Kinarahingan no sundo isuang kerajaan sorga, kung sikaw da timpu diti, kahano kasari ihaydot. Kapag isiso, mayad kapag yampayan iti, kung sikaw nagi da panambarasan da tatong no, nga tumbay na manahak dot ay sakadung pagangatan kumadahad pati lambus at tumbay ano magirat kumadya. Tinasambayang dahay isuang rantuhan Yesus. Amen. Kaya sanong tatong kumadati din sanan, tok komsiyodop pati maditit. Ruhay na gadi jam kohopod do tatuong. Okay? Okon lagi matu di siyodop pano-panon digan. Iho na po sakira na pod ay okon nagid korohyan to kay sindi nga siyodop nagi tu iti adit miya galo di kiap-kiapan nirito oso nongopod ay lumatan kodop nga ikalan sana no magisusuay ko purimanan dati yo kuno po nga okon nagi kauroros labi panda tatuang ko bay no iso kaguhot pagangatan dat panambarasan dati ananaru himati dihay hara kasari talu na podam talu ayat at mandati imbulayay hinggod iti no panambarasan dati nga karay ti tulun-tulun dit miagal dati di nakatalib harot hopodom duo hilo nga ilo na po numan anuad tulok panambarasan nga ilat naritanda ko pagulo harohot hopodom dua tulun ina numan suhuo demoy panaluku dit ay iso koyonon dit mandio irikoton diolo may to ka intangay pengkuro isuanggat kitab bilangan hopodom talu ko hopodom duohot may panaluku hingga gyahot ko basandot hinado ko manaluku ko dan nugyalo pangintay mangintip manaluku ko mangilot ko manaluku no kaubasan gi kaubasan no pod asoro ko dit nam gisam mo dondo nga haro po igasoh dot isay na po ikatuto no mato nga kaubaso mo'y panaluku sumandak tapot gagari kadang-kadangin dot tingayaman iho nga kumbala kuid kasaraw no pati dihot panandasan da tulun nga ay titingaya manindod hari timpud obing katutan na timata dati bo balo kuid ti di sayra nando katutan nando timato nga tok ngon nando kagasay banang ko itom iti katunturod iti tanga iridi ngon kagasay banang ko itom gi katutan no mato umpeng kura kalinga siri ko amo ngon kagasay banang ko itom iti tunturo o kano po ko iya di nga may ligad di gimpuan ihar manuk ko mamut katutan padalat manuk ko katutan ako po yoho yo di kantarid ako no alihuan ngon ipatumpal ihay manuk ko mamut tahiri gigimpuan nga ubasan no ibanang ko itamot ponong hingga man related iti tunturod itanga karindi kumbal ko pe may ligagigimpuan nga sayra no pod tanak wagu ino pa kumbal ko may ligagigimpuan nga antakan dit painsikul pod
sekolah menengah lah, apa 5 tahun karet di. Om minay ka pa mati. Nga sayra no pa di tanak wago. Om, ay, katuton po kasari. Kasawa man ko, katuton ni. Iri no din, ay, may mo ti di, may liga sumandak. Kabatit tangol, may panaluko, may pangilat, may pangintay, may pangintip. Yung bulay ni kati ati nga manis sumonod o sarawi tiyadi. Nga ako ni mako hingga di may panalo ko sumanda koy. No, no di man na may panalo ko intan na pumatog ya tilo gi. Natagal na may pamaling. Nga ina pa'y atapot kapiham idahad nombalan lah napurimanan nga kakuaan na pa di mata di katutan nga man tadi di ikabersihan iti matoh dati ri. Kaman ko na pa kapulangon iti mato nga miagal ko asarud ontok pat ilatrinamos ontok pat it habuk-habuk iri kakuaan iri doon na purimanan la. Kuno ko ilam pengkurad ako na purimanan. Tapatin ako dita sa rumay may pangilot ka may pangintay ka may pangintip pat sumanda ka manso. Ay, tidihit boros to manit di pangumang-umang ay nulgar ti gasok to mod bari bot ti kamano pa din pengkuron ndet kongonduan na katutan. Katutan na pa di kongonduan na kamano pa nga may di panalukod di tangan nakwago manso gid. Yo di matugya di balas binti di ti. Oke, jadi kahopodom duo hit pangintay may panaluko. Mano po may panaluko lah. Boros kinarahingan kumadi Musa, suhu na pipira tulun damoy panalukod ti tanak Kanaan. Iman ku patahako kumatulun da Israel mantadet moniki da tinaruh diolo man suhu ay sangulun o insanan na pa'y wayoan da ipagilitan diolo. Kamon po nga isuang hopodom duo suku. Isa suku iso. Bilangan hopodom 3 ayat ke-3. May nadim Musa suhu ayolo mantaday padang gurun paran miagalit boras sa kinarahingan insanan na po di tulun ni dinga iwawayo ni pagilitan da Israel. Itinadi ngaran-ngaran diolo. Mantadet suku Ruben. Inapadihit ay wakil teko mantad da suku Ruben nga pinungaranan dat Shamua. Ila nalanuman anu ngaran nila tuluh da panambarasan dati totong bayan. Shamua bin Zakur. Oke, kapagulo. Kumaduo. Mantad da suku Simeon. Safat bin Hori. Topot kalau. Intay po topot. Topot. Safat. Mantadat suku Yehuda. Kaleb bin Yifun. Kumatalo. Kumapat. Mantadat suku Isakar. Yigal bin Yusuf. Yigal. Mantadat suku Efraim. Hosea bin Nun. Suku Benyamin. Palti bin Rafu. Susuai no di ngaran ni suku Benyamin. Palti bin Rafu. Kagalagali dan India ngaran. Rafu.
Mantad de suku Zibulon, Gadil bin Sodi. Suku Yusuf, mantad di suku Manasye, Gadi bin Susi. Oh, kamu na po nga, itinapapamungaran da Gadi nga. Gadi nga suku, mantad di suku Yusuf, pinawaya di Manasye. Suku Dan, Amil bin Gamali. Amil. Oh, Amil. Suku Asyir, Situr bin Mikhail. Mantad na pod Naftali, nga Nahbi bin Wofsi. Suku Gad, Guil bin Makih. Ila na ngaran de tulun-tulun di sinuhu Musa, det moy panalukod di kayanan idi. I Musa na po nga minamungaran di Hosea bin Nun dot Yosua. Hosea bin Nun. Suku di Efraim, Hosea bin Nun. Yosua. May na dis Musa suhu ayolo dot moy panoluko di tanah Kanaan, kano po siyo kumadi yolo, ongoy ko dhila tanah Negeb, salakoy ko dhirin nuluhon. Bilangan hapadam talo ayat kapadam walu. May na dako intangay paingkukuro kan takan dahiri pamagunan ide. O kukuran ang ko'y tinaro da paingyan dahiri, agaras tay ko o ngaluhoy, hari nang ko o gumu yolo ko o kuri. Paingkuro nang ko'y kayanan ide, it iyanan dilo, haranang ko o sanong tay ka arat. Paingkukurahit, kinayanan dilo, ikota-kota, haranang ko yolo na padinga, sangingyan dahirid, kayanan dat paingukab, tay ko ihirid, harohat lisokon, kubo, paingkuray tanak dahiri. Haranang ko ang alamu ko ang agahoy, haranang ko inapay sangin sunid diri nga, haro ka aiso, may no, patatapo o ginawo do kayo, mangigikod ako, riman tadidit kahaharan, dahiri kayo na nidi. Tu antakan na po di nga, musim hulu, hasil anggur. Buah. Ila na po di nga minedilo, minaylo panaluko di kayo na nidi, mimpun dahiri padang gurun Zin, gisamba hiri Rehob, dahiri Ralan, rumikatot kayo nandat Hamat. Minagindalan nilo da tinumali buat tanah Negeb, nakarikat tahirid Hebron, hilo na po nga harohi Ahiman, Sesai, Talmai, yolo na po di nga tinaruh di Enak. Hebron, pinapaingkakata turu tahun lebih kapagulo mantadat suan dahil Mesir. Saira na po nakarikat ilad hirid Eskol, may na di dilo pampodoot ay ran miyampay sampuru hotua da anggur. Numandi pian tayangay. Miyampay mangigit ta pira-pira tua da lima nagi buah arah. Ina pa'y kinanandi nga pinungaranan dat lamba Eskol. Tu ina pa'y tandan da anggur hiri nga tumantad na itandan da tuad anggur di numandelo pompodo tulun Israel do hilo. At kadua na po ng limo. Sayra na pa din nakatalibot
apat nahopo da tadaw uli na dia mantad dit pinon lukuan dia hiri koyo na nidi. Atuk alaid. Apat sesudah lewat 40 hari lebih ke sambulan demi nai rikot tahirid kana andat moy pangilo panaluku mangkaji umpaing kukuro. Tinumilombus sila rinumikot kumadi Musa. Harun nagi ainsana na tulun na Israel lahiri Kades hilap padang gurun paran. Yelo na pa nga binanggit ay tabar minuli kumad kaduo nagi montok ko ainsana nat umat papakita kumad ainsanan diyelo it nano demantad dat kinayana nidi. Hiri na di pinapasusuy yelo dat pa yung kukuri na wayan dahiri kano pa diyelo nga nakasuang ihay dahiri kinayana nidi it pinanuhuan numontok dahay inapay kayo nandi nga atok ko mabay labaya susuhom nagi paha madunya itinakadaw hit nano dahay hilo kadiolo ayat kaduan hapo mualo nga tokom ina pumati tulun da sangingian da hilo di nga ang garas yolo ang wakas ino pa'y kota daw nga harokubuh datang gayo. No gi katurunan enak no kita dahay dahilo. Tulun Amalek. Paingyan dahilo tanak Negeb. Orang Het. Tulun Het. Tulun Yebus. Nagi Amori. Ihilok konuluhanan. To koronob. Tulun Kanaan. Itsangingian dat saninaru dirahat nagi hirid di sandat bawang ga Yordan. Yadih motidihit susui diolo. Ayat katalun na hopod. Ikalib na podi nga minumbal dadi dat ayat manisiwah diolo itaguangan di Musa. Kano po siyo? Amu iati na po nga tumilombus toko koyon toko di koyon na nidi. Tu tatap nod ala toko yolo kasyo. Nga ayat talun na po daw miso ina pa'y tulun-tulun di minedilo miyampay di siyo nga mo boros. Ato kamati kano da tumilombus at moy panangod diolo tu iolo na po lobi ko agaras kamantad dati. Nogi iolo na po nga pinapasunod kumatulon Israel di tabar tao sanong ino pa'y kayo nandan na kaya andahay di dahay salukuo nga iso kayo nandit to kumangakan matitulun ka. Tu ay sana no pa'y tulun dat no kita dahay dahilo nga ino pa'y tulun-tulun hila di nga ang kawaso kayo naninano ka. No kita nagidahay dahilo itulun-tulun dat raksasa orang enak imanta dat tulun-tulun raksasa no kita dahay do iyahay na po nga miagal po dibuto ka. Paingka nagyolo dat kumadahay. Igoduh po. Nga buto kaya dusun di goduh bagi. Suhay natiyan daw buto di borosat dan murut. Oke, jadi yolo na dihot ay kinasunsudan di pinagindalan diolo dat minay panaluku idit tanah Kanaan. Iri koton di tulun Israel. Paingkurohno dati dat pangintangan nila ay pinibabarasan pinasunod diolo
kumadi Musa, Harun om itulun-tulun da Israel. Harenangku dot ilo nepot hopod dot tulun dot pengintip ilo nga inoretan dot it aiso o katumbayaan aiso iman diolo om nolihuan toko diolo di. Ino poit a katumbayaan nilo hopod dot pengintay lo mine panoluku nga o kitoh toko miampaid pira-pira hot ay ralan. Saira no pod ilo no po nga ginumuli manta da pagindalano ni di om minongigit diolo da boros dit ay miagali ay so harapan. Kapagulo o kita datit ilo no pod di nga sumon di manta didit ay kagarason om kekuatan dat ay kepostinan diolo sendiri. Nuka diolad iswanggat bilangan hapadam talu ayat katalu na padam miso. Iati na pumatim ato ka kanu sumanga didit tangawlun dahil did o nga kuat po ilo ko iati ka. Om o kano ko iri nganu kakagu diolo tok mangakan mo titulo no mangakan mo titulo no hilod di ka. Korono bigadi kapiyat tiyo di mangakan dot tulun ayat 32 talun na padam duo. Nuka diolo ino pa itulun dahin no kita dahay dat ay ilo na po nga mga kandat penduduknya suatu negara yang memakan penduduknya poporonob ditiad di nga ino pa iboros dia lo miagalidi nga ako piyon to kidit Pinoy lo da kinorohingan nuka kinorohingan kumadiolo ino pa ikoyono ni di nga agayo kaya om mabay labayo susu om nagi madu iswangat keluaran buka talu ayat kawalu om yelo ni kadaw nga papakamuamu dat ay miampai de pinapasunod dat ay boros do kahom ay papainggayo yelo dit boros-boros sot momonsay ino pa itangawlo ni dinga oinsok gisambot monong kuompok nundo. Papabar na gilad ino pa tulun-tulun dahil kanaan dinga miyampayad mo borosot imatoh na padahay miyagala yahadit goduh ka. Ino pa dihit kakitanan dahiri dinga ino pa amu dilo katumbayaan ketidak percayaan dahiri nga harad iginaw dilo. Popointalang di kapurimanan dit ay oinsok tay ko kakitanan na padi nga miagalid dit di katama ay so di katamaan di tulunda Israel ay tumilombus darumikat tahiri kaya nanidi. Ang paingkura di kinasunsudan. O kita dati dahiti dai na pahit amu dialog katumbayaan dahiti nga mila dati borosan dat miagalit mangumang-umang o kinorohingan. Pero polinaid doho kayud tumbayaan doho ka kinorohingan. Mano pa dati mano do ko patilombuso o pangintangan dahil buko ho pada mapat pemberuntakan umat Israel. Omino pa dihit amu dialog katumbayaan idi nga mantadi diho pada tulun minamonsoy dat ay magirolih-rolih did ipagilitan di tulun Israel. Pengkukuray ka mo na magirolih-rolih. Miagal ko ba
mengundi tokondo memalantik ketua kelas di M1 kah calon do kapaguluh isay dako calon do kapaguluh oh Juli Takitang calon do kedua Edson Salumin wah tutup cadangan isay dako asukunggot pagulunan tako pakusayla isay dako asukunggot Elder Edson at ketua kelas di M1 umbal po timpunan ng haratalo na ang katangan. Nga, maghintang-hintang. Siguro kan motoray so di, 4 o di, 5 o 6. Iya dini kamu na magi-rally-rally. Berjangkit-jangkit. Ang katangan nga, berjangkit-jangkit ika kitanan. Iya di na di kadawi kapurimanan dat nawayaan la tulun-tulun Israel. Hingga iya pa di amu katumbayaan di nga magi-rally-rally. Magi-usa-usa beritid di bawah. Oke. Jadi ina padihit tangulun dahiri di itulun-tulun Israel nga no kadi dialog di. Hiri nakagudat mimpu nakagulod mogorogo sang wol-wol i kamoy borasopad tinga bersungut-sungut. Tatuang idi hiri na di dat magihad mo ti dialog di. Iri na di nakaimpuni ditit pemberontakan kumakinarahingan. Haro pakaguhot o kita dati dahiti, dai na pohit amu katumbayaan idi nga milam mangigit dot kapurimanan di paing kuragi aborasiti. It aga-agawon main aga-aga iya diberi. Aga-aga kulo nga kah. Jadi haro na po di kaborosot isay ganda ta dati katumbayaan. Hopo da tulun koy 2 tulun ino pa hopo da tulun nga poing ka ya Timothy kapin nokongoy pun dehay mempay matohom tulo dahay sendiri nokokito ka. Hingga pagyadit ato ko tumbayaan dat sakirad iyadi. Nunudi kinasunsudan dia lo. Minay kasari elo sangod nga nala. Ina pa di amu dia lo katumbayaan idi nga minamonsed ilo na pa nga napatay. Naboras di dat hiri na pa guru ni di nga hiri na di dat ay sangindayak pa di mayat-mayat. Ina pa di kaperluan nati dahiti nga makianu toko dat ina pa hit amu katumbayaan idi nga kadadad haron ipagilitan dati montok da kinarahingan. Hingga dihi katumbayaan nu dahiri dot sayra dat kokito hit mini panaluku idi kaya nanam o kita dialo nga to ang agayo kaulun ang wakas ang agaras ongogoris iho yakdi haron mo digeto sorot di nga iho nga aku insalawon da harata soro harata puri manande lad miya galidi nga haro po dahit pasunduran dati dahir di bo kasaro pia dati di nga ay ngato koy lobi tay maha pumutindo kikuasa kinorohingan kada haro dahi pamalapis so hiri di bo hiri iri na day kaporluan di lodi mentok dati nga iri kadawi kaporluan dati
iati sebagai tulun do kaubasan tumbayan do kudut haron poti kapurimanan dati dot tumongob atang kabo atang kangau nupo boli haro boling kahangan dati nga kada dot hiri no hit oputut to hiri no nga saira kapuriman tokod haro katang kangahan haro katang kaboh do keposion haro poi pagandasan dati dahiri tokom yoti no dati kasusan koinggori tantinga tumbayaan toko dot haro kinorohingan dot lobi kagayo komantaditit kasusan da awayaan toko hilo hilo dadi lo keperluan dulu lo tukom ay angagayo numuti lo di anga kawas po angagayo po koy nano mangakan piat tulun nga ay say to mod borid ay sakiro kinorohingan na tumuguang bo hiri day keperluan do hilo jadi itinadadi ho keperluan dati dat timpo bayno miagali na boras ko ditenu dat ogumu itit ay awayaan dati okito opurimanan dati do paing kukurotit kaindalanan dati hiti pamagunan haro kainggoritan haro kasindualan ginawoh patoy kotinan bahkan dok kokito kawaya to kotikamon kapatayon nga kada dad ino poit osaraw dati nga gisom no dhiri hom noktah no di titik no di nga haro podalo pasunduran dati nga miampay no pakinarahingan no ay so ilo ay say tomo diletil sakira miampay kinarahingan nga iri po dito harano po lo nga bo ino po nga dahil itong pinay nga tokoy agat mutilo ako ni ko sonong kapurimanan ki kawaya to kono po lo kanta kandat kasindualan koinggoritan do kaposyon kotaguang to kotit ay miagal ko kapatayon kompinayan keluarga hiri numutid agat Timoti oy nga haruh piaday kapurimanan datid miampay na pakinarangan ng ohit kuila ka nasorohon na dati dot ay okon no po ko o sambulu o ginawa datid papatahak kaposyon kapurimanan dati kumakinorahingan oing gorit tokoy mo ti kasarid di oing gorit ti kasari at tumbayaan kawaya to kono po kaboling kahangan kasusan do pamagunan haray ginaw at tumbayaan na kinarahingan oing gorit pakasari nga ina pohit kapatutan dati dahiti nga kahano to kod papataha kaposyon dati miampayt ayay kano to kono po tiadim ina pay kaing goritan di nga ana kano dat monalibamban di kapuriman dati it kosondihan dati do kumakinoringan pengkuro marget pengkuro garit tiad di oy yodit isok no pot isok kapagalan toko lah miagal di Stefanus pinimbigadan do watu orwol kamu tokoy kan saya dita orwol oy kumbalo kuno tungan naglinsak kalapasawit to iso no nga mambot kalato kutilo nga konto kitilin sa mato tokoy tok abangat tumati torwol jadi katumbayaan tokod ino pa pimbigadan do watu dim tok agina renewal no kasyo sumondi siya kumakinorohingan nga ihati kadaw nga yodi o rikatan to ko kosan nga sumondi to koy kinorohingan
nga otongo makasari nga sayra no pod no pohi kaposyon di Stefanus pemponu deman patako kumakirangan ir na did minamonsay di siyad nakasapo gisampian patay. Gisampian na patay nga nakasapi. Tui na pohit katumbayaan ni siya kumakinarangan nga sambulo na yay. Jadi hilo dadi lori koton datilo. Kada toko gisom nulot norikotilot hopodop minay panaluku tok mangakan mo ti tulun no tangolun do hilo ka. Gisom mo dilo patut pa dadi nga miyampay na pagkinorangan ng ala toko yolo ka. Nga kada pod gisom bohiri. Tilambus pakago gisomi minay sangod ino pay katumbayaan dadi nga patilambus. Amen. Jadi ilo na dadi keperluan dati demaya tit panembarasan tetong bay no. Hinggod atumbayaan to kay kumakinorohingan nga may to kago posambuluwa ikatumbayaan gisombot paingkura na pay awayaan o inggorit to ko amu na ino pay katumbayaan dati patilambus kasari kumakinorohingan. O girot hali piad gisompiah dat o pupusan dat kaposian dati. Oke, jadi pangompok iti panambarasan dati tetong nubay no. Iati numoti di timbo na luku nga timpo don da itong Pinay. Kada agdagi sambo ino po pangintangan dati tit kantakan na po magunan nga mumonsed iati na po nga kapagalante ko iati na loh po datulun kada dadhiloot kontakon dati. Suway ko kakito takopiadit ko inggoritan po magunan nga hari kinorahingan da lobi kagayo umantado katumbayaan di igitan dati gisambot patilambus umpaingkura no pay kasunsudan nga iati na po patilambus sa ogirot iswang katumbayaan to ko kumakinarahingan. Kaun sikaw dat kinapagyampayan dati pahitian to kanati panambarasan na tatong bay no. Siyaw to yedit nakatalig-tali bila timpo mantali dihom kano misisa tokod isong sambayang. Kinarahingan isong kerajaan sorga kung sikaw dat tatuang nubay no. Insan pakaguh dat numanihay angatay lumagindalan iti kapasian dahay mamuri mo no pay susudan abantalan dit milodam momosed ihay na po nga aluhoy iswang nakatumbayaan nga ina po hinaylan dahayom haro hakinorohingan di lobi kagayo mantad ko insanan at kaboling kahanganom kainggaritan ti pumagunan. May nahay unsubo gisambo patilambus sihed at tumbayanum ogirat kumadia nuno na pay abantalan dahay nga amu dahay oguyo amu ihay aratu suway ko patilambus sihed ogirat patilambus sagi kadaw yahay dat magindalan ti kapasiyan nagisam kapupuson nagigisam na karikatan no dokumento. Paingkuran na pahit abantalan dahay haro kalamukan dahay nga tumayin head mantad panghupan no ihay na pa nga kano dat gumirot ang patilambus at pansandi kumadia. Ampunan tayo sanando sa dahay Tuhan nasambayang dahay parikatan dahay kumadia iso ang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kung sikaw dat kinapagyampayan dati sakirad ay sa kontabonam ay piruba to ko tatong gaso.
ikut